Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih Narko PHK. Gelap sih di jam-jam nih. Gelap sih coba bakpon samsiani. Mau gelong ro. Baik kita bong-bong samsiani di semabi tapi udah dipandangin tetep lah. So coba gelong di Andre. Baik tapi cedek di tanah nih keju nih. Terus tambah keju cedek nih pon. Gelong dia bong. Kalau tidak ada betul samsan ya, tapi jenis murah samsan berjemur kita. Ini tapi deh pasti jenis kalau luar sana. Harus banyak buat selemah ya. Tak susu surat ngejama. Belum median dia. Caput tak bensikur. Bakal lo kemal tapi gak pelas we. RWC sepuk lo kemal di Pertamina. Mager kasih digagak pengeliku. Kenapa mulai lek mau buka balu. Ada apa kasih olah mula balu. Atau dia bagak miseng iba maka dapat balu kak kue. Lebih memang apa kurang. Salmai. Maki mak. Gaya pe dita itu namu delok bola ki makasih mata toki. May urusan toko hakatu, makacamata ka hatu. Wasa salama, makasih lemah balu. Aga pala ku jama mak, ku balu. Ditong na ku jama tu pang kapulian na lakay ku. Ditong ka dita ku alaya kasi. Yung si pala lamali do ino. Katinya iko, yung si musinggo. Dewi sing tiga malay. Padi gago ku rasi bola tolay nge, hindi tom mi ku bali si bola. Wah, iko salamaya si kapamu singo. Lo kada lo mala gola siya dihe pa lo kami no tede tengah gaga gola. Jangan tala tu mak. Pangkanasaw ni pertama di lala, jangan tala kasi baluku. Aga tu dengan iko salama. Namo gola-gola mo mereka man toki namo idi ha, namo iko minung ini iko betul minung iro. Naga ye. Kumae. Kumalaki kasi gola mak, ditong naga ku saro. Pabalu-balu pa ko de mak kasi liwache de sarona. Patace dia roti tu madari 100 rupiah kasih sarona mak. Tamasya kak kasih Mbak isa lemari pa ha. Katenghan anak mapak roti na pala isa lemawala. Pada tenghan ni kalinga ini ko berkemana. Kasih ya tuh. Coba tolong kak ya kamu pakai. Mete kamu pakai kak bangkrut tolong kak. Dia na cocok kalau tanya lemari pakai kunci kuli kiri. Tarni ku cicili. Daripada capuk kasih anu ku balu-balu ku na lemari na wajai. Buang. Biar mek nggak salma keruhe. Wih, mabel bal tuh mbak Salma. Wih, mati kak tuh ya luk mabel bal apa kro? Engkau mau pindahan rasa dia. Você ni magas como ada reke você. Agar aja sumpah mabalu itu seleman apa bangkruna ya purni mira dah sebude peneken wajah lat ya sarum aliran tak mabalu ro. Dan tuh cocok. Iyo mbak mereka bisa lemah sama balu si kerodo. Nah tuh yang kamu pi ku waken balu-balu mulai bangkrut nalen utama balu di kerodo. Dia memang tuh kapung-pungan nah. Lu tuh sih kan deh samseni ketusi don ring. How? Dena ya uterima aja sumpah. Sama anak tong kalian galo-galon mabalu de meton muteplok ini pin-pin rangi. Isegek nemen haji rohana. Yang cocok. Gue mbak siani, jangan mau cai siani. Nih, ku mabalu mah, mabalu bapok, mabalu roti ko. Liwat ni galo jamami, ku baru roti lu, galo di Andre samsen selo bapau mu. Buru Andre di Andre selo lor, we galo pa di Andre. Mulai diolo ko mutu sugi na salam na siya kami sarona balu-balu pakaro kasina. Tas 100 rupiah cedi mi roti. Nih, ku sedangkan iku bapau mu selo roti mu, den bisa gajim nulis sugi ku matu. Ha, dia ayat tuh ji. Capun gas ku den bisa bilai gan capu. Na semua panggil den matasa. Weh, kasi jabana si bati-bati tu pangali tuh dia memang gak pura-pura na.
Lo tutu ma protes jaman tapi neme mato. Nandre mato padahal dia sana mana stasa ma butari ku ni ma buagen satu bepai. Jenu beti sampai ni jaman jamamu. Bacangin salawat aku manu sabar aku istighfar ko. Lo mu onro kok tu. Lo kalau kami di salman penesa karena balu kuro. Mbak sampai aneh teh sih lo kan. Jenu lo ya kalau kecina selidi kisian ni. Jadi sempat mati ke bahas kok lo beli so. Ya pecina lo kan mintai. Pesan ni. Wajah lo indrom di Pesan kan pajak malah minyak tuh ya beas digaton hau balu Bang minyak. beli minyak itu tapi dia magaga. Jadi sempat apa untuk lo kepidang. Selalu mah tahu sih malam balu kok tuh maksudnya leper lo indrom di samsian tapu mah buka usaha iko. Di minggu gasirin saja nak cidak pendek iko. Kalau kembali belas lemah, galon pangkan mah balu cawe. Apalagi aku mah pinter tuh nih perupanin apa dua aja. Ya lebih bau puji. Namanya tulik bawa beluk-beluknya. Angka muruna saro. Tapi pesan Pak kemana mau tak perlengkapan dapur itu. Hameli, selemah. Ye, igaro. Iko cik tamah he. Yuh, timun rut. Pacaran tengah nu. Kau lebih ding. Hei, kemana balik dia di kemana pakai tu Pak Diam tu lolo kembali kuraton atau di kampung. Aja apa tu cici. Padahal pura mana diatur di pange. Noleh dega ke pengeli poli di bulu tu rumah na tu patah si melo lo ke media asa meli. Aku meli. Cek, iya selama Pak Pedongkano di pidang Pak luak tidak ulun nu. Bawa. Kami minyak. Minyak nu. Are dicicin mata anu. Andainya lor dan remo pernah pitok ko. Weh, aku selama merotak aku tuh menang kejaprun mah balu. Aku merotak cici, tapi aku bisa ko. Di core ko di kampung jadi harus ke dilayani Pak Rodo, harus toki marere. Belum tuh. Minyak aja, tanya minyak apa ke lo, minyak keluku, dia agak. Iku bawa ko to cici. Ya kat lo ko malil to de, ko de mo mali. Mata dale ko malil no gati siya karudo ka. Wah, dia jadi, kena alis. Tapi saya mau pindah kayak nama minyak kita pakai mata. Aku rasa siri. Jangan lupa pakai minyak kalau kau minreng. Dia kuliah pinrengnya. Sing wasi Salma Pak ditunung itu pane punak pane warina doinu tambang dua sebut. Ada mulai isu. Dia kuliah pinreng. Kenapa kasih di mak buka balu na dia pakai gawala mula balu na minreng. Ini isu jangan mau balu-balu. Ku tidak butuh. Kenapa ada dengan amali balu-balu? Jangan lisu no. Tumi cilaka, semana lo kingin rede 2 aja ini 2 jam to. Temu den miten baku rodo, apa kerceraan ma balu rodo jak. Nah. Balu. Ke balong. Kita. Loka. Ika ma balu piye. Tuh kak balong ni magempung-gempung. Ayah. Pajana cila sila ko karo magempung. Mata babutuan na. Ama, gato apisalan na. Ayah aku ji. Kini sapung. Wala man ito bang. Agar risalina. Wih, sebay. Aku mulai kok kefarakam macam-macam mana balok. Dacok pambehi ko dia ko mo cuma kecak. Cabut tu. Aji sompa ko to Jawa rodo. Ne sepray do na. Ko ka mama kecak mana sih ko Pasal membeko. Lah kami ada di mana? Dia na cocok. Mister Maya saya pakai modal atau dia pakai dada dipakai mangeliangi. Jadi kalau kembali, lo kedoi. Ngom to kamu di pasar mah lah nak dulu tuduh Cina pula ki doi ta pedepanan ni silokot na cule magampung-gampung keselan na. Muara si balik pas sepun ada na cocok kalau digage tuh dina genei. Bagay si baru na tama na bersama ngapa ni sampah. Atuh dari terus kembali. Makanya kembali bayam. Disendra. Siri. Jangan tahu lagi sampah. Lo kurang siri lo kabana bongkar kagata di sompa pa ko to kaya ana banopong ana pa pangali balo-balo din sa parina na ana indok pada pa ada de gagan na Merakun harus cacar ku
Nol makan itu mereka suara cipuran yang pakai aja sumpah. Wih aku uji. Simpel sih suara cipuran dipakai. Usah nasi bama ada semua ngici. Igas keke kok konro. Ngaji, masa ko pa Salma lo, gimana balo-balo nilop lagi makin ka, lom to kawajay, pamuta baru pangi sompa, malah nilop kumana pengen balon na. Weh, saya bawa mereka dah cok sebelum minreng. Dia nak pagur kau minreng seba. Isalah mama ketang saya nalal kuma balu ke rolo toim mama pateri. Kau minreng kau kalau sampra mana tu ke gana. Makar kajuan mama balu pada juga seromu. Oh ya minta mana gelo, kak bamal mak kak Cina dua jai. Weh, biar supanti lo, grek nale dulu Cina pada wajah. Itu dah seminggu. Weh, nenek itu saya baca kau anak nenek no. Wak mau bidung aku tak ketahui sebelah nasi salma itu nanus kak kerja se. Nah, ni kipa ni masih kan kurasiri kipa ini. Elo ki bawa mata beda tak ada melingat kak. Berharap tu selama berharap tu. Minrek kak rupun punya tu selama. Aja kak coba. Ngaji pakai kak. Dene cocok i salma apa kralina ma balu ya lo nabi angat siriku. Mi semua itu salma magna balu aru ke mopi e bake non ron sam siani ma balu bangkru mopi na terin salma. Tapi lene ma daco ma balu kerja suas sampura to gagan ko minrek kak. Salma ro. Awe tu sebahin masuk ratus 2 juta aku beli mati keng. Oh salma masuk me salma he. Oh salma masuk me mama be aka siriku paku akoron aku balo-balo bawa di menemu rengi. Kau jangan ke balo-balo bola am boleh meli. Jangan ke balu-balu mu ye he. Apa ngajin kini tuh he? Lele dorok-dorok le kojo, le buta. Hei, makoni kau kutu bapak kau menir mati ke selema. Asun misal mangkana tuh he pacara kak matamu sih selalu lula salah kau iko. Laku rasir he. Anak-anak boleh mak bongkar agak na paling namir macam cai kemak tu si bando picet aku menjadi anak. Picet tuh pak, mana kak? Ikan model dia anak aku matindo picam ik sebab punya tomi tak mak kita utika sujangeng. Iku mak kesal masuk malam balu. Dia mitur he balu-balu samsar bangkru pikir-pikir iku sama tamu mindreng. Menengke mau semir di samsiani pengaji. Aku humuang aku sebab samsiani di gaga. Pangkin rek kedua sebumut bawang. Ba aja puajai. Iku mah tadi kapung-pung ke tur pak lo tau ke dia sama balu sepatu dan cipolo-polo ke balu-balu na. Tuh ni balu-balu ni sampai wasamporan tu matu. Dia tongga siri-siri na korodo. Na patari-tari tomina na Aku tahu na jirohana cocok ni ha jirohana teko pole iko. Pada pidang menit tumur jusur ketibu kimu. Awe mo di sompa sila lokung ka tapa kamana si corona pa wasa wala sumaman ko duma jalo-jalo. Cuma kan majalo-jalo ke tu jirohana. Nemu tu bestiku iku suara minut tua. Tapi menit tunu nabi akak siriku. Nulen pole nak kulo balo-balo delen dia senerengi. Tapa nasas gere dule melang balo-balo ha jirohana perlu miseng. Bola ambau le meliap lai ko balu-balu anak mu ciplo-polo Wah, ya tu fajar lo mu dende tu menengengi de lo mino bajambe. Pak lo polo mate fajar lo mu. Ne de ama si dinu. Coba nama pikir besti ki makna baja belos ke sini ngeng kalau aku mereka mati ke mati kan ni. Pak macam mana tu? Ya jero ya kau. Bakas macam. Mati. Tahu ke mereka sini nama tengah kau ye. Ini mata wadi kau aja ni kampus sama mata awak. Aja. Ada mata dia aja. Ada mata beda ke sini. Dia mata dia pun. Aja mana? Di mana le kau? Jadi tahu kak sedih naun aja somparo, selama gara-gara iko na rodo, mapa kerodo, cermat paling kini mak to. Buat kisi bang kisi poji siki. Mapa tahu kita cangkulin aku lah salah ada pura si poji si Andre si. Malu mua. Sedih Ngaji. Mana tu si bahe? Dan tu mangga dah diunu sih tadi panggil orang dipecat. Kalau mau turun ke sini mati ke sebab gara-gara iku mau mapun akak dega mapun akak yang gara-gara iku sebab pamapit ko pamatur taru jamam ko tuh ka ditemu we iku lo ko pulung ceri-ceri ro labur sedole pulung lo kena are lo pulung gati ya tuh batu mbek konkret mana lo gati pulung so gati lo so